Nah ini dulur kita namanya Mangci Denny. Oke lur. Mobil bro, belakang nggak saya pergi. Mobil. Kenapa nih? Banyak ada motor lain. Oh iya iya oke. Sekarang ini lagi di bengkel motor Mimin macet ini. Ban Mimin kempes di jalan. Di Jalan Impres dari Sebokor. Mampir ke bengkel Berkat Sabar ya. Ini Mangci bengkel kita. Namanya Mangci Nanang. Ini bukan sekedar motor bay. Kalau mobil rusak segala macam, pokoknya pacak kalau bengkel kita nih. Kalau kamu kita jengok dulu, cek dulu keadaan mobilnya. Oke lur. Ah ini lur, Mangci Nanang kita tadi pacak juga nak berdandan mobil. Selain berdandan mobil lur, kau nak bikin trali pacak lur. Nah, trali pintu, trali besi, trali apa pacak galau, semua bisa. Ah, kalau nak bikin, nak muat, nak mesen trali, trali pintu, pacak di sini tempat bengkel Mangci Nanang. Motor rusak, mobil rusak, serbo pacak. Ah, ada kalau ini. Yang mudah jualan lah, saya katakan. Iya. Sekarang ban Mimin lagi macet, lagi bocor. Ditampal dulu sama mamang kita nih. Tampol otomatis kok, tampol gitu. Tampal otomatis. Lokasi di Simpang Impres. Malum agak goyang ya, karena Mimin pakai alat seadanya nih, belum pakai gimbal. Mantap lur. Sudah masak lagi baru. Tampil otomatis cuma 2 menit. Untuk motor 2 menit. Kalau rusak, mobil rusak, truk pacak di sini. Kalau mau trali, mesen trali juga laju. Di bengkel Mangci Nanang Berkat Sabar. Di Jalan Sabar Jaya Impres. Dekat Simpang Impres Prajen. Nah lur, hanya 2 menit saja lur, selesai di bengkel Mangci Nanang.